Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang Tuhan muna salut na raja ni ula-ula nami, raja nami masuk takas na kiningan, tapay wikihut sokot tutul mulu ni na tuata nami on ima iboto muna na buru muna bere muna pahupu muna. Mau lihat tema di Tuhan, udah judi kami doa kabarite tang yang muna kapasu-pasu muna, ula-ula nami doa tulang nami. Mau lihat tema di pasu-pasu Tuhan tadotong dainangon doa taman namin nahinan di parianak konon di basa-basa Tuhan tado obat bawa 2 boru jalanunga di basa-basa Tuhan ta pahopu 15 jadi pinopar ni dainangon tunguma 27 halak laksak songo di donang di umur mau lihat tema mau lutung bersugut nya tutu rukma umurna lauk 72 tahun jadi saluhuk nai aka mahitetan yang ni raja ide raja nami hobartusima yang songon na patorangon nami masong sakap nami na lau siulaonon bersugut hobartu partuau ni na 2 tahun jadi raja nami guarni ulauta bersugut sipatu paon ulau sauruma 2 ma raja nami ima jorna parjolo tu nama ngihut pa ano duksi ko pano di ulaon warni ulaon tamar sugot pa pata kasami pe musena tar songon dia tu no konsep berikut mama langsung mama songon ima jorate parjolo itu lang ate denggan nang bro jadi mau diatin mah tuh nang bro nung atung takas tutulah kaning kita resok kamu songo jujur mulu ni naburu nami nam jumuloi siga jangu murdo naburu namion sitaro pinopan asa dapok ma tutu sidok nina dua belganin na tiang di rumah belgan na tiang di sobor nunga tu gajang tutu umur nina buru namion gajang ama umur niaka pinopan na jadi emang buru nakaning nunga di teresok kamu songo guarni ulota tu masugot 5 ulau saulunga 2 alani ya kamu seperti kia Tuhan tuak kaorong ni hula-hula tuak tulang asa hujal kaya majo paninawion siang korong ni hula-hula tuak tulang butima nah uli sana mi di putih raja ima ope di kita korong ni hula-hula saluhna tuak tulang nunga di pasar raja di Kalumurwota raja Sinitonga songo guarni ulota tumasugot di pertuan ni naburu ng jumuloon di halawan nasida 5 ulau saurong na 2 alani asalus rokat na mangulupon kupasahap ma tuhika horong ni hula-hula lo tulang perculo ma kupasahap tami tuhamu hahapang dun namin ikulan mau lihat mah tuah panggil kudul nami turah torok mau lihat mah tonton buru nami gitu kan akan kita tuh di rencana kamu baik jadi sauna 2 sudah tak ada sebelumnya yang pernah ganti jalan horas Pak Rudul sama tu perjul tu tulang lurubuk nami tulang lurubuk hari aja mulai tema satu kamu nami semua teh sudah turun turunnya yang jadi soal oh, teman-teman yang ibu runai ada 1 hari 2 bulan yang di hamuna perenai mete oh lo tulang raja yang mereka sini tohan bisa kapuna tuh sak kandang menjadi tinggal pada lu pindah memahami warga jaga yang mau lihat tema tulang sahama tu bona tulang raja Sumarake jadi di hamuna berenami Raja Silitonga ison rodo Hamis yang tulang muna 5 tulang jadi songon ulau nang sakami hamuna piling nong pautoh kamu tuduman ulau sa matua mulai tengok ada tinggal do bilang sama kamu sakap kamu ulang
boru paling sulit. Yesong kami siang bonang tulang Raja Semuakir tong dulu nami si panulu pinawari duhami bama salinggan sudi ulun mardalan gawasan kami do kasoha kutinga sahabang se tu bonaniari raja-raja Pasaribu. Mau lihat di hamba raja dengan Boronami Raja Silitonga Wala to lang. nung ngarap mabigay na kiningat di Jujunggolo di Naboronamion nung atitir maranak titir marboro marpahukusanan marpahukusaboro pahwila na warna madayna ngadukok ka mo na kiningan nulo sa matua situlo pinawdede ka mahami siya maranya mo lihat Mauli ate to lang. Tuang ka hula-hula naman tinudukan koras jala gabi hula-hula naman jayma raja-raja Serikan. Mau lihat tema kamu amang bulu kami bulu siap kami hula-hula anak macam si penggulu pinuli nanti kami dipakai hotel kami terus Jadi setelah gulungan di guwan na pinagsangatan taluoy madihamunan dari ang guna na di Sitonga Wala to lang. takas na kingason jujur mulu na pinatokas muna mengatuk sikop salu na sudi tanggung jawab ni naguru ng mulu ada ni songon kami siang udah menjai manudupi kami diapkan di ringan nada pada pamuna sudah mesti kami marah-marah Mauli ate ma to lang. Mau dati, oras gala gabi, mau dati matutuli hamu ang namin Raja Silitonga. Mau lebih kami ting kos dulu kali jujur nang maturak kamu na. Mau siap kami hula-hula naman jaya si Pakuta. Nga sa tulog si kami si ulaw to tumasugod ulaw sa rumah buya ma. Oras gala gabi, mau dati. Mauli ate ma. Wala. Sama tu Raja 5 juta. Mulai ada mandi hamuna amang buru nami Silitonga. Wala to lang. Jadi mulusak kami siap gula-gula anak majai Raja 1 juta. Dong dipilih itu kami nanti dipakai temuna amang buru mulu dong disangkapi yang mulu udah temarso gusau madua si tolu binauli naring yang mahami isi amang buru. Ultima. Mauli ate ma. Jadi sumani mamang guru Mauli to lang. molo siap kami horong ni hula-hula sa luhuna do tulang songon dia disak kami rohamuna di pertuan ni naburu namion si panulu pinuli mahami sa luhuna putih mamang guru. Mauli ate mga pagpusuman horon nami tu hamuna raja ni hula-hula nami do tulang nami sa luhuna pinaktakas ditutup-tuturi hamu hami atong jala di gabiu kamu atong akasakap na uli asima toroan itu hantasya sama soalnya akan dari dokon di raja ina kiningan saya ka tuan karena mangihut sa luhuna angkau lautak raja nami laos tikyon pasatong nami matuakan na mangihut ate raja nami. Allah mamang guru. Mauli ate ma jadi lah sok ni manang tu hamuna raja ni hula-hula nami raja Togatoro raja imanyan nama sahaton sapu ni dainangon Gabi horas. jala tula bangihut raja nami ia wan ni dainangon si patu pawang marsogot si gagadu ma raja nami taringon dia ka perjabaran pasahaton nami ma raja nami jabar bangihut alay mo itu untuk kumatakas pe raja nami alanan sa parang mangiuto si pada si anong lolos dulu di hadiakon jadi ang koin narohan namin ya raja nami badung masih jalanga pe kita dung masih jalanga kita duduk saya wapuhami atan nauli atan nadegan lau masih jalanga mahita di simau pasatami raja nami nakpola jolo di hadiakon songon nasi pada binereng alas si anong jolo di hadiakon tong jabaro jadi ang koin narohannya nobar tuak ka apos jatuak ka tunaengon ba Walaupun uli ruhani raja ini
dung sikopan nong wapuhami atan nauli ana rengan nok pinasaan ni rajai masih calangan mahita pas madina halwar anor rajai laos disima pasahaton nami raja nami taringot tu akka parjabara tu rajai gabi orang sanggulo taringot di parjabaran lubo bima tu hamuna raja ni hula-hula nami do tulang nami molo namasa di utara nami raja nami ba molo tu rajai sianu pasuti mana marhodong ma tu rajai hula-hula toga torok naso parhodong ma tu hamuna hulang nami rajai rajana inggulan lasok songoni manang tuhamuna tulang nami saluhuna soba-soba nagokma raja nami tuhamuna saluhuna songoni ma taringo di parjabaran alai raja nami molo tu harung na orang lubi yang ke parjabaran berita masih paunia raja nami songoni ma taringo di parjabaran namangi umanya raja nami tu partikian raja nami marsogut wah raja nami maksud tu dia raja nami udah pula hula bini raja nami ano pena mesti akka taringot si pasa alau nak soon nak kiningan dia raja nami ano nape si pasa atau muda mesti nak tasoni mana raja nami pos tuan asa sona alai pinasang tu raja nami satu kita pula baik bodoh nak saya jadi do sumarohata nakanimping asa pagkatayo doon parmurota asa sekaligus ma di tahun nasida sakat nasida anong ma sa limang alusihita siya korong yak kahula-hula doon pasahaton at kasi pasahaton ta di parbuin warong tamno tu pinopar ni naburta ng jumbolon buhari kita gabi jala horas udah tewang baru mau lihat ma jadi raja nami takas do na kiningan ya ulota ulaw sa rumah dua babar sogot yan gudang doa ka pinopar ni kami pinopar muna sa luhuna alay mo tu kondisi barsogot na buhay raja nami jala mulutuk pewele ko kami aka songot jumlah ni ulos holong na si pasahato muna raja nami dan na makurangi na uli na dega kami dirajai alay aka hopar na tu aka partikia do taka tu kondisi raja nami jadi mulutuk uwari kami piano jumlah na udah kita masih paunian ya tulang dah jadi mulai songot na keningan ulos sapu sian rajai toga torok laos pasahat rajai manon songot ulos holong pitu bulung mania raja nami ano pe mulu digabi uraja le tahira songoni maju sa upajojor maju ate tulang ate jadi konsep nami maju ate tulang dah jadi losok songoni ma tu amuna tulang nami raja nenggulan pasahaton ni rajai mania mulu tumuli ruhani rajai 50 masyar rajai tu tulang nerobong nami rajai raja harianja 50 ma tu bona tulang nami rajai raja simorakir toluma tu bona ni hari nami rajai raja pasaribu toluma anggo tu sian hula-hula namar tinodohon ala horas jalagabi do raja nami sama tu hula-hula anak bacai sia kamu na raja ni hula-hula nami raja siregar pasahaton ni raja ima 2 tu amu na raja sia turi pasahaton ni raja ima 2 tu raja si pahuta daulai pasahaton ni raja ima 2 tu hula-hula raja si majuta pasahaton ni raja ima 2 tarsongoni ma songo konsep nami raja nami ima jo naboy terpasahan tami berarti kiano ku pasatai matuamu na ula-ula nami do tulang nami mau lihat raja nami mau lihat matu tu amang buruh nunga di teresok kamu sokot dia sakap muna di pertuan ni na buru na bertuari masuk nakaning tutu di pasahan tamu do songon parjabaran tuhami hula-hula muna namar kodong tu tulang na somat kodong tuaka hula-hula nama harangki do bona nyari do bona tulang sopa-sopa alani kamu seperti ke Tuhan mau lihat ya jadi songon lima di kita korong ni hula-hula otak untuk parjabaran do bio songon nung di tariason ni amang burung terak kani songon parjabaran boha nung ngaulir hata di si dari horas jadi baru bagus emang buru nah itulah nakaning nunga adong konsep muna songon ulos sakai matutu ulos sabut molo sak kami hula-hula muna
Hirana sa konsep do kita kan pula nama kata do kita kan Oh itu lah ya tematulah. tongma ulos kolong sa kami pitu tabana masada ulos satu Oh itu lah mau ya tematulah. tu anak bawa may opat tu buru may sada tu pahuppu buru may tu pahuppu sian anak may sada pahuppu siap buru may sada gabi waluma siap kami tabani ulos sabuti ima bolo siap kami hula-hula tuga tolong Mau ya temaraja nami. jadi huduti kami mak oke pasal tayo mak tu hal pakudul namin yang gulang korau kau mana jangan nama lu kumaju ya bang. Oh itu lah. Kamu 50 bahasa kami. Kira-kira 50 waktu tu isi apa pasal pernah? Jadi boleh ante matulang nian anggota hasa tada bui majolo ala mamere to kapartike to be masyhur raja nami asatu lasohannya kana hasa tanah non ala tarsoni ma dibilang-bilangnya pala suhu bolo nabi raja nami ba lima bang ngahira siko be horon limon bolo tu hara hasa tanah memang tak pola haro takas adai bolo tung rade rohani raja peteon bodo batakas sonari raja nami. Ya menahuduk naki nanti nubuhan ni amak borna ni on. Oh lepas. Pala. Ada lo kamu naki jadi 50 musak kami. Jadi mana suku naki. Na 50 waktu isi mah. Mau lihat matulah. Jadi sono nak kiningan takas dunian di baju soalnya di jurumuli ono pinopar ni nyobere monon. Alai ada ni kondisi. Sada on di Maluku nian lah udah nak kiningan gua ra ekonomi dohonon ya katulak Thailand non batuk sopi be naik pasaton na do mungkin ala memang dang boy rodi sonda sida no yang apa nade cikau jadi di dok tema nak pe sopola harus sahat sopi daun tungna di ngope non bah ope babahon nyon na sipa di ban ope non babahon ala cuma menaing boru obat bawa kan jadi tema tuk sada benom mewakili sia burun nong dua ya tarsoni maraja nami anana anggo sei sodra non apala pahopumunan non ido binna songonero kini lima tarsoni mare Wala na memang boros saudara gabi anak maksud to apa itu tuh para tulang mabos guna aja oh lo tulang boros saudara gabi ido tutu mau lihat mah tulang ditakasi aja mau lihat mah sama tu tulung robot Maula tema iluan nama rukun roha so kami sian tulung robot untuk kami do opatian abang burale jo kamu liba tadi do na mau lihat mah tulang beda rukun kami opat sada tu anak mewakili sada mewakili boru sada mewakili papusan anak sada mewakili papusan boru ale ko kamu liba pak enggak bisa lawan belum lagi nih asa terpabu pasu-pasu ya apa ido tulang asal hari tulang boleh posoannya bahasa tanah lo tak sama tu bola tulang di mulai ada madi kamu amang guru nali raja Silitonga boleh ada tulang natingan hirok kamu tulu sektan yang guru ate boleh tulang jadi mulubun yang amang guru asado sudah di pagmoting ni amang guru nali Silitonga loro 40 masak kami ya 40 dauli raja nami mau lihat mah di raja ingok do di raja di pasar raja yoba tate nau jete boleh ada mah tulang kalau tadi waktu asatan na kamu amang guru mengatur pemerintah oh raja nami pos wali raja sama tu bonannya ada raja pasar ini mau lihat mah di dalam Saur Matua soalnya menang di hamu raja yang boronami raja dari Silitonga nak kiningan nongai pasal tamu tu kami tu dubulung masa kami ulos son perbuin holong tak kapal boronami saluh nak alai hatan ini dari tu ada madokkan dalam tibuin palito dalam bidang do senodang nak ido tulang jadi di soko beri huike kami nak kiningan pinopare na boronami opo maluasa boru pasari ko adong do opat oh tulang nanggo pala sada nian perwakilan sian na opaton pinoparna mengenai sema tudomo
Di mana parjolo mayu umese tu pinopar ni naboro namion bawa sada boru sada pop tu sada opak mana bolo ulir hamu ale mang naso dia pe pagi domo asal malas rohamu ulir rohaname mau nate bang mau lihat mah tulang idor raja yopat lastor rohaname di sini jadi baca nasi itu rohaname di sarion memang agak kondisi udah belum sok nolak pernah ini orangnya katanya mau nak kerok kape penoparna akan tua hamika jadi boleh hati mah tulang dah ke opat gabe mah raja nami mau lihat yang baru harus menjalan gabe lanjut mak ulang nama jai mau latih mak diamu raja ni guru nami raja Sidito mak sonari saat matuhami hula anak macai nak setai memang burung nak kini kurang takas diri kami semua ulus nak kini alang mengarung coret kita muna barang takasnya juga dikira anak burung nak kini sekan siap kamu na raja ni hula nami raja Siregar dua raja nami mau latih memang burung untuk kami nyanyi rohanami dan ada kebetulan lekodo sekan atu bunina burukon saya mainnya tu tokku ima tu lekku tu berekku saya masuk boru ni burukon ibotona dulu masa kami bulu-bulunan peiron nami wah mabulu jadi boleh ada raja nami tikos dunian sokorido ni rajai nakiningan ala itu raja nami mulu tunggu be bahasa raja na tunggu las di ruang nami raja nami tersoni mana ada panggilan nami tu raja sido di mami raja nami mau latih memang buruh ala kami ala ubiga kami nak kain ala pala lekor di sakana tubuh ni na buru naiman saya mainnya song sepuluh ni na buru kon iboton lekor tersoni ala bolong ada suruh memang buruh gabi majalah oras oleh ate ma di raja ini jadi mau lihat tema di hamuna raja yang baru nami raja Silitonga di buah muna tu kami songon huda majai di napa tu paon naguk kamu ima ulaun sorong batua lau pasti dengar hari ini baru nami nong semua dingon songon dalam ditanya nami tu pas atau nami tu songon ulus panggabe asam dia berarti ditanya nami tu gabe na akka peparan ni baru nami on jadi nak keningan nunga song na itari sok kamu nak kedua nak keningan sian kami udah nak macai alai kami lu menukun naik tu kamu wah ngalas roh kamu buru mentuk song ni pe pasal kami nunga go kelas roh nami raja nami postur roh nami jakari nauli kadaregan takas tu calon nami akan nauli naregan siap kamu dah raja ni hula nami raja siap turi mau lihat ma raja nami mau lihat ma mau lunggo las roh muda sebelum naik teban nami tu alai nggak juga nak kinsian hula nak baca raja Siregar dengan sama hubungan nami bertudang dang bergugu kami lau udah pergi deh jadi bila sama usai mau lah harus jalan kami walau siap kami hula si bahuntar apa dah buru nami lo maka tunang di zon pas tu sama nero proyek jatuh nak ingat dua ale bolo parni ngotan nami mang guru tiki perjulu mang guru nami na hinang sito tunggu di hak kami hula anak macai bolo itu di hak kami mang guru guru jadi mau lihat maingot do tuntangan deh bisa jadi apa ngasangan di gabi orang saya nak kiri yang bolo gabi orang saya sonari tol raja Siregar do raja siap turi nak kiri yang merdingkat ketepatan di sonjan apalah anggota dua nalar di luar kota deh apalah gurumu isot do memang jadi anak besok ini bolo tunggu apa raja nami las maruah nami raja nami macam akan oleh dari kania deh setelah gabi boleh hati mah tulang Simajuta, Raja Simajuta. Malaya tema dia muna ang guru nami Silitonga.
mau lihat itu lang. Ay pwede siya nakin kami ulo-ulo na rajay. Dua isa kabiyang mo de. Oh, itu lang. Alay ang song kami niya si holo rohan kami mangulo siya kalekon na matramar tinudo. Alay pwede siya nakin na bumita bebe de, kamu bro. Jadi kalau tempat tulang ikut dikoreksi turunan. Ini bawa mana dulu bukan? Ada apa lah kalau dinadekan yang boy dua lain. Ada udang lu biar nak kasih di tulang atau rangi. Ayah nang luabe basuh do si cukuno nanti ada sulbolo. Alai raja nami lu mau tak kasih raja nami nakin sehari nari. Boleh ate raja nami. Bolo tunggu pasar raja nunggu go ulas telo aku pasu-pasu. Kami kaya anak komuna. Tasoni raja nami. Mana ini mah baru. Boleh ate mah. Gabi jalan horas. Boleh ate mah tulang. Jadi mulai tema itu amang guru nunga tung takas mas takas kita taringot ulus nalau pasahaton nami tuhasaran nama suku songok pagiro munai nunga di tulupi kami nongi alani amang guru mula nong do mistari ngorata tauluti ma mau lihat tema raja nami niana ko dihitaan ba duk sidung ditaruhon tu barbadan ba di panakon do biang boda jani hula-hula do tulang alai raja nami anggo di kota ora ngasona mol taulah dia raja nami jadi mulutung duk sidung di bahasa raja non hata nauli hata nadenggan tu hami anak komuna di simahami ro pada kotor rajai ima pasahaton songon pisau-pisau nagajang tu rajai batuk songon dia pe raja nami lasma rohani rajai tak songoni ma raja nami yang jadi dang pola iko panakohon nami bihamuna tu bagas nami raja nami dang tus ni rohan nami tu rajai alai raja nami opartok kapartikiam ma dohon ngoeng aka kondisi situasi ima paiduan nami elek-elek nami tu hamuna raja ni hula-hula nami dohon tulang nami songoni ma raja nami. Gabi ko rasa mangburu pujal harong may iba sa las roka. Tuluti mangburu asa atung harutakas. Mau lihat tema teknis na mangburu pajulu matu marsubun. Jadi biga isi ma parjulu. Patara kamu mangburu asa goto hai partikian nami. Jadi mau lihat tema raja nami disakapi roha manian molutung boy jalon nami mahamuna parjulu hula-hula nami rajai raja toga torop polisia manang 1,10 alai kondisi raja ima nanong aturan alai antara jam sia tu 1,10 manang mula 1,10 do di rajai bahami guru muna anak komuna radema hami mula jam sia do di rohani rajai jam sia nauli los mangi utusima anon jala molutung sia dan elek-elek antara dong do biga onison sada 2 3 4 5 6 7 tu 10 sada. Jadi molutung hari 40 menit yang sada di pacalon mahira di majongan. Jadi mulai jam siang asal non anong kusay marsipang anong siang mungkin jam 2 no. Jadi mulu bunggoy na nala sipata memang na tularion logo doari ada nang pinoto musim muda donoai. Jadi mulutung boynya satong atulu manang tutong atulu may ko pasahaton tu huria atar soni maraja nami anggota kana mangiu molo misalnya raja nami konsisten raja yang non togatoro masuk 1,10 berarti 1,11 manong musena tutulang atar soni mah alai maksimal mah mulu tumboy raja nami dan nama kami dia kepertik dia kadio di waktu ni rajai alai mulu boy kira-kira 40 menit banyak lumobi macam tulang naik tulang hula-hula tulang robot dohot bona tulang bona niari mungkin tuh kahula-hula nak majai dah pola songon agodang nabi kepartikia mungkin tuh 20 menit ngaira we tar songoni mana raja nami asa boyan non di pasangan tuh dia raja nami mulate ang buru mulate. Jadi tong 10 mah manang jam sia raja nami tong 10 mah tabana 10 mah teh iro ay takas do butuh kami tulang nami atar doro aku kami tuh tadi tulang nami jorok dua kepami tulang nami anai mulut jauh nama boru songon nama kolang butuh jauh di tulang atau patok polau ante aku tuh jauh di tulang dobe tulangi jorok deh anai mulut jauh di nabo jauh di boru jorok bi agak doro sobi
Ada itu lah ada lepos doruhan namin. Bak natampak kau dapat dulu hutan namin terus pautar. Lakas doruhan mah kau ulah namin tolong namin deh. Itu sebenarnya itu lah ada. Jadi antar sonima partikir raja nami jalan laos disingkum mana raja nami asal mopo dari nangot tu jauh-jauhna laos saksiwan di raja ima usidungan non laos disima hita marhata si gabi-gabi marhata noli antar sonima sok sonina kata mengapa kata noli bisa nasa di raja antar sonima raja nami mulai antar raja nami. Jadi mulai ada orang guru, ada orang so ta pemasuk neburu tu rumah-rumah na, urasa tinggal maju jolo jauh kamu alam lobe habis napura. Itu dia tu, soalnya tenang buru na. Parbada tu tete uker kop tulah. Tete uker kop, awalnya tulah. Nuli gak berjalan horas. Jalan jauh kamu jo, songon nang tahatai pangarap tata. Baru nami. Tusuk kamu, tusuk belum mau, tusuk belum. Mau lihat mandi hamu hula-hula nami, sok ni mandi hamu korong ni hula-hula tulang dohop hula-hula nami salunya. Jadi mulu jahawa songon na ulau matogoraja di Borginon, imadi ulau sor madua. Na perjulu sehari langsung mana pola rejak behu hatawan mahu raja toga torok hula-hula sada ulos saput pitu bulung ma ulos solong. Nomor 2 sian raja menggolat songon tulang 50. Nomor 3 sian raja harianja tulang berobot 50. Nomor 4 raja Simorakir pona tulang 40. Nomor 5 raja Pasaribu pona nyari 40. Nomor 6 raja Siregar hula-hula nak majai 20. Raja Siaturi 20. Raja Sipahutar 20. Dohot raja nomor 7 juta 20. Jadi mulo songon japar juhud pasugut sigakan duhud babono babonna nama bolong mai itu hula-hula raja toro-toro nasok bolong mai itu hula-hula itu tulang raja nainggolan nomor 1 nomor sia 5 sian soba-soba nago. Jadi maksud tunggu dia pukul hulaun jam sia 30 teng memulai sian hula-hula raja Toga Torok. So lima selanjutnya mau lihat apa kita selanjutnya Horas Jalan Gabe. Mau lihat apa tutu? Batulah menua si kope. Nunga baru. Atau mau lihat tema mangido partikel majuan itu raja asal kalau di persiapan jodoh telangga duksidio dungado baru pe orang-orang nami jujur nami tu amuna raja ni ulah nami telangga minta soni mana saja ni. Nenggana mang baru lo kau mah. Jadi sok soni mana lita baru nami. Coba semua ita. Di Taburu atau lagi ke Poso, tugas menjadi. Jadi semua lima di Taburu di mula-mula. Di beruntung mengurungkan di sini akan kita atas kira-kira yang penuh asalnya ya. Di Taburu di Poso. Ini kesini dulu punya. Kakinya apa kacau? Masuk kakinya. Saya juga bisa dibaca. Semua jadi kekare. Dia dulu di sini. Angkat dulu di sini. 4 orang. Sebelah sini 4 orang. Ke sana.
Jadi ini diangkat dulu 4 orang. Nanti kalau udah dipegang gini, ini tarik. Kita boru. Boleh sudah. Ya, cuma sebelah dari sini nggak ada. Cuma dari sini angkatnya. Dari sana sini tangkap. Geser. Angkat geser. Tetap gesernya. Ya angkat gini. Kenapa ada geser? Tepul lah. Udah benar apa sih? Aduh penting snap. Ini mana satu geseran. Jadi tugas mah raja ibu nami lo tulang nami. Kurang lurus juga. Tali-talinya dibuka aja sekali nanti dipakai. Kayaknya dari mana kayu? Mana sih? Nah, lo bisa? Tarik ke Sini agak dari Kebanyakan. angkat kamu juga kamu ya. Oke, bisa ke sini. Oke. meja musik. Oke. Jadi di zona kita orang di hula-hula doa pulang. Kalau dulu nami raja-raja yang bulan asal zona kita. Ayo. Rumah untuk menikah. Kau lihat emang raja nami. Itu bisa. Ini aja. Ini aja semua. Itu Lebih dulu. Nah, Mahdi untuk mencegah lalat. Nah, kita kan baik. Terbalik. Nah, itu. Ya, siap, mantap. Nah, Ini nggak disimpan. jadi semua semua anak-anak. Jadi sama yang akan nama tuh itu.